Shalbrum Khushi tongnani Shalbrum tongthogui tongani sabo musungjak ke korok sapana ihele henglak jotono musungjak phiaba tamo problem ke nangmani kokno bukuko saya problem tam hongke tatal kokno kobang saw problem tam hongke ereng kokno bela importance ru problem tam hongke lukuni kokno bela ikhanao problem tam hongke kebang mah keplai kok je buku sang nang mana kok no saya oke aboni bagai no borok muchungo tongthogui tongnani haipon tongthogui manya musung jago sal kaham jungsa sa kanok na musung nugui manya oke haje khushi satisfaction oke abo kring thang payo reason tam hongke nangne kok kobang saw reason tam ke buni kok kobang khanao reason tam hongke nangyano kobang srango reason tam hongke kaitor je ya phari tongmani Kristo Jisuni bishing tik apply rok abrok no baithani khlaina musung jai hallelujah so zoro abun bagin no sang strai thai nadi kang borok aje ksang mani abun ta yakar ki baikya okay kaham mani yakar ki baikya abun bagin no homdino kaisa kesengjak rokozak kaduljak wak tomhai abahai so chung abahai inglai thekre nai Jesu Kristo ali morning ba chao prayer klayo kaito be halok narago okay te sapung actively kaito ni samung klayo okay kothoma ka hampiro phadi ninian thanio duty obon tamo ninian duty ozarabo okay kaitor bini keplai no Jesu Kristo to yafar kha okay tabuk sok pai khaba nang abono saiman sidi nang saisunglia nang tabuk Kristo paise okay tabuk borok musasuk bemarang khangke medicine kosa sa khangke satisfaction tamo hatawa hamsinai okay tabuk kumazorabo hebong jago bemarang go nei hospital tramone ai hospital so soguya ko okay lama jorasigo hati jorasigo tawa hamka mane aje hospital gana thama bai kaham kaise bithi kosa bai hamnai ni je a hope sokpai mane khatuma sokpai okay abo sas kobang ke Jesu Kristo to bini thei kathar bai ke nono kathar khlaikya nang abono saimai yang ma bagise a kathar abo nin thani sokpai jak haifan nang abono feel khaimi angi tongo okay kaham sakaham mane Jesu bini bahan no sakage already ya phare rejakse haipana nang abono nini gosina ni bagai kaham no nang nini baithani khlaine me angi tongo okay so mothangjak pung mane abote aji jakna ya thangai ka bagai regena ma nai phaigen abhaya mothangjak pung tamung ke already nin thani sok paisa Jesu Kristo joto ni bagai available khaiklanka tamo mothangjak mung tamo kathar tamo kaham okay alaida bebak ni je tamo nang many ones no islai sekang Jesu Kristo bebak no tiar khai klangkha hallelujah praise the Lord nang tabu poito khlaina ni gosina ni te wani bagi no hni sana ni se hallelujah so nang confusion ta tong di okay nang ne kong ta sadi okay nang ne kok tamong ke borok tamnai kho sangsaro sasara kusugia mara masara mara mananya mahira kabang ma noti wan sugui lengprai tong okay especially te bungke past no kabang muitu khlayo lai thangjano borok kabang muitu khlayo te kaise problem ta bungke future no te borok kabang wana jago present je tong thong nang mani present je enjoy khai nang mani abo kabang ma borok ni no krei abo bagai jisu tam saba pokdi khanani bagai pokdi miani bagai tini nono kaito bless khlaika hamare khlaika enjoy khlaidi hambai de kaito no nindam samu khlaijana khlaidi kaito no hambai de khlaidi hallelujah actively khlaidi wana jana kon krai aka sawana ba parents krai boma bo hakrai support krai no kongo abor so wana bo neni support kaito no ble bo sain tongo bawana de ta kirde angni kaito ni logi tongo ang nanu khibi ang nanu ya kare te bo hai promise nang ba te bo hai promise na hallelujah sabun bagai no pok baji bebak ini kesamna pok di
nin future na ti pokdi okay just saimandi kaito ni logi tongo te present nang tini je salman mani tini je nang samung man mani tini je samung man mani kaito ni jari man mani hambai di te enjoy khai di hallelujah praise the lord kaito nona belai hamza ko nang yereng ya belai special se nang sa sak sang na yereng jagi tongo nang sa sak sang su yang jagi tongo nang suk jak se kaito nang suk ka hallelujah